Ngiyathanda ukubingelela ingcebo zenkosi, bingelela omama befundisi, bingelela ama-organizer wama-groups wonke, bingelela obaba, bingelela omama, bingelela intombi, abanikazi bomhlangano, bingelela obhuti, bingelela ama-teenagers, Sunday school egameni lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo abangamazi omile uLina Joyce Mabaso wase Bushbuck Ridge PPR laphayana endaweni yaseMkhuhlu ngikhonza futhi eMkhuhlu A phansi kwe leadership yomfundisi uKhoza P. Amen. Ngisindisiwe bathandekayo ngamukela ivangeli ngesikhathi esiright okwakungancengwa ngaleso sikhathi ngisindiswa mina kwathi wathatha uphile noma uyeke ufi ngase ngalithatha ngaphila. Inkosi umsayisibusise muhle uNkulunkulu bathandekayo kule insuku uma ushumayela ivangeli ufuna uncenge kakhulu ufuna uthi wozani nonke noma ngabe unjani buya nako konke ngoba sinqenga ukuthi inamba igcwale. Ngaleso sikhathi ngisindiswa kwakunganqengwa inamba yabagcwalayo kwakuncengwa equality. Hallelujah. Kwakudingeka equality bathandekayo not inamba quantity kwakungakhulunywa ngayo. Ngiyambonga ke uNkulunkulu nanami isikhathi ngiyasibona ene ngizosihlonipha futhi ngeke ngibe mude kangako angizosho izinto eziningi. Yinye into engithunyelwe yona njengoba ubaba etseshile ukuthi ngisuke eSouth Africa ngizo conduct i-election angizokhetha. Hallelujah. Kunomehluko ukuhambisa ukhetho nokukhetha. So mina ngizohambisa ukhetho angizokhetha. Uthi omunye umama ezweni elikude elocalini omunye udadewethu oyi-organizer sisiqueen wafike wafundisa wahlala nabo wafundisa emva kokufundisa waconduct election. Kanti kunentombazane ethukusisisu. Hayi ngiyakutshela ngithi mina ngimdala ngiyakuzama. Hallelujah. Kanti kunentombazana enesisu. Wase omunye umama ke siyahlangana. Uthi kimi hey le committee yenu lekhethwe nguzibani phela omunye lapha unesisu ngathi wenze wrong. Wangibheka ngathi wenze wrong uzibani ukuzokhetha icommittee emantombazaneni angawaziyo. Wayengathunyelwanga lokho bekathunyelwe ukuzoconduct election. Waseyena uyakhetha wathi hayi ngisho kona lokho ngithi bengizama yena njengoba ngimile abathandekayo mina ngibazi labo sisi la onesisu nongenasisu osindisiwe nongasindiswanga angibazi baziwa yini. Mina ngizofundisa ngibeke uhlobo lwentombi engenayo ekomitini ngokwemfundiso yala ekhaya. Ngelinye ilanga ezweni elikude njengoba ngimdala kade ngihamba ngiyafika kwenye indawo kwathiwa organizer siyacela ukuthi laba baseregionini ngiyaxolisa kusezweni elikude lokho ngishoyo kwathiwa laba baseregionini abangangeni ekoteni so siyacela ukuthi before uconduct election uke uku-announce ngacela mina ngathi ngiyacela futhi akusikubi mara ngoba kule fundiso yethu akukho la kusho khona ukuthi kungena obani nabanjani njani ngicela ukuthi mase kufika ukhetho ngicele i-leadership yala ekhaya
izo announce kanti ngiyaziphephisa sisikhwini uyazi uNkulunkulu muhle kwathi kufundisiwe kwakhethwa sesingenela ukhetho enye intombazana yathi ngiyothu yahamba yangabikho eservisini yantambama kwakhethwa bathi mabaceda ukhetha oyi-1 kwabakhona wathi hayi sebefundise kangaka ngicela ungangenela ukhetha khona into engifuna ukuyilungisa nginayo ilakhi yabantu abasho njalo so bathi no akuforwardwe amagama alobe kalandela kwaba yilo hambile bathi no ubekhona kwathathwa simple eksani wafika wazokhalela mina wathi sisi mina ngihambile ngaye ekhaya ngoba bengizazi ukuthi angiqualify ukungena ekommitini so ngiyacela ukungalingeneli ngathi no ngithi ngibiza umamfundisi ngabiza umamfundisi ngathi mxoxele lento ongitsheleyo mina phela ngisuwa la bazalwane angifuna ukuxoxela izinto eziningi wamxoxela wathi manje sizothini ngithi asilande leadership sizoyibekela haleluya bazalwane into yethu yala ekhaya noma kuthiwa i-election kukhethwa phakathi kwabantu abasindisiweyo abagcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele esho umpostoli Paulo encwadini yezenzo chapter 6 asizoyifunda angithi siyayazi sijwayele uthi khethani ke phakathi kwenu amadoda ayisikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha esingabamisela lowo msebenzi siya kuloko ke bathandekayo kulabo abanodumo oluhle noko ngoba nasendlini kaNkulunkulu sesahamba sa adopta nomoya wasezweni sithi one man one cap ayikho lakithi haleluya la kuthiwa nje abanodumo oluhle abangabekela umsebenzi kaNkulunkulu abagcwele umoya kaNkulunkulu abahlakaniphile thanda ukuthi singene ezweni lenkosi singakayo khethweni Esther chapter 2 kunento engithanda ukuthi sidlule kuyo noma siya okhethweni Esther chapter 2 verse 15 to 17 Esther chapter 2 verse 15 Lase liyafika ke ligema la Esther Esther lona abeyimvodzakati ya Abihayili umnakaboyise wa Mordekai Mordekai wamfaka esiswini sakhe Esther ke abethamva nguye wonke umuntu futhi yena akazange afune lokunye abeneliswa nguloko lanikwa kona nguHegayi imvuna yemaphovela 16 wangeniswa ke enkosini Ashveroshi endlunkulu wangeniswa ngenyanga yelishumi kwakuyinyanga yaThebethi ngeminyaka wesikhombisa wekubusa kwayo 17 inkosi yathatheka ngaEsther kwendlula onke lawa lamanye emampombatana yathanza Esther ngetulu kwawo onke emampombatana ngako yamkhetha emkhathini wawo yamephesa umchele webukhosi yambeka waba inkhosikati lenkulu esikhundleni saVashiti sesengicela ufunde uverse 15 ikhona into engiyifuna verse 15 lase liyafika ke ligema la Esther Esther lona abeyimvodzakati ya Abihayili umnakaboyise wa Mordekai Mordekai wamfaka esiswini sakhe Esther ke abethamva nguye wonke umuntu futhi yena akazange afune lokunye abeneliswa nguloku lanikwa kona nguHegayi imvuna yemaphovela
Isingisi besingathini ku verse 15. Verse 15. Esther was the daughter of Abihail, who was Mordecai's uncle. Mordecai had adopted his younger cousin Esther. When it was Esther's turn to go to the king, she accepted the advice of Haggai, the eunuch in charge of harem. She asked for nothing except what he suggested. Gayo nguHegayi induna yenkosi umgcini wabesifazane. UEsther wafumana umusa. Ngifuna le ndawana ethi wafumana umusa, but isiswazi ungazuthi sithi wayethandwa yibo bonke abantu. Funda siswazi. Esther lona abayimvodzakati ya-Abihayili umnakaboyise waMordekhai. Mordekhai wafaka esiswini sakhe. Esther ke abathamva nguye wonke umuntu. Esther ke ubetha ethandwa yibo bonke abantu. Ilento engingayifuni lapha esiswazini kuphela. Ngithanda lethi uEsther wafumana umusa. Why ngisho njalo noma mhlawumbe ngilahlwa isiswazi? Kuba ngazuthi lapha esiswazini lithi wayehlalela ukuthandwa yibo bonke abantu kusukela kudala. Kanti lelo sizulu lithi uma kuyi-10 yakhe yokuthi angene wafumana wathola umusa kubo bonke nalaba bebangamazi bebangakaze bambone, uma evela wathola umusa. Sithandaza mntana sekhaya sesikhwini. Thandaza sesikhwini. Amen. Uyafunyanwa ke umusa enkosini. Bayayifumana umusa abanye ekwezinye indawo labazithola khona ngoba semsebenzini, wherever la uthole khona umusa. Kodwa umusa engithanda ukukhuluma ngawo namhlanje ilotholakala enkosini. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi sikamama wethu siyasaza, ngifuna ukusilanda ngenxa yesikhathi, kwasekubuthwa ke amantombazana, noko not wonke, kodwa kuthiwa kwakulandwa lawa ngazuthi ayabukeka amahle, ayoqeqeshwa, ayoyenzwa yonke into engenziwe entombazaneni, ukuze ukuthi ngelinye ilanga makufika isikhathi bayovela phambi kwenkosi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi uEsther naye waba ngomunye, noma engumJuda waba ngomunye wabangenela lolukhetho ukuthi inkosi yokhetha phakathi kwalapha unkosikazi ozohlonipha inkosi, ozolalela inkosi, ozokwenza intando yenkosi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi, uma ke lasifunde khona, ngithanda just lamazwi athi uma kufika isikhathi sika-Esther akafunanga lutho. Lawa amanye kukhona kufunile athi no, uma siyovela phambi kwenkosi sifuna kuyovela sigcoke kanje, sifuna ukuyovela sigqobe kanje, sifuna ukuyovela singalendlela, sizihlobise ngalendlela. Kodwa Esther lithi izwi lenkosi akafunanga lutho ngaphandle kwalokho akutshelwe nguHegayi umgcini wabesifazane.
Hallelujah. Into ithi enhlizweni yami uEsther wahlakanipha. Uyazi ukuthi uma ufuna kuyongena ezulwini ungabalalela bonke abantu. Kodwa umuntu ozophumelela iloyo olalela izwi lenkosi. Iloyo olalela umoya ingcwele. Kuloko akushoyo. Umethi lina khumula lokho, umethi lina lahla lokho, umethi lina ungadli lokho, ungenzi lokho, ungahlali la. Umoya ingcwele uyasizana. Esikhathini esiningi kuba ngazuthi siyalwa ebandleni. Ungazuthi asi-understandani yalabo sisabagugile. Bahlushwa ukuguga nabo ngabe basha bebazoyizwa lento. No. Indaba uma umuntu amukela ivangeli wafika ezweni likaNkulunkulu kunezinto ezilahlwayo. Athi umhlabeleli wakudala kwabakwazi ukuhlabelela azidliwa isono bazalwane. Aniyazi besihlabelela kudala ingekho lento. Sithi azidliwi izono bazalwane, ziyavunywa ziyashiywa. Hallelujah. Sihlabelela ziyavunywa bosisi bami. Ana uyivumi kuphela ziyashiywa. Lithi izwi lenkosi uEsther akafunanga lutho. Akasifunanga ezinye izinto. Kuphela lokho kushiwo nguHegayi induna yenkosi. Wazi ukuthi njengoba eyinduna yenkosi uyakwazi ukuthandwa inkosi. Uyakwazi ukufunwa inkosi. Uyazi ukuthi inkosi ifuna umuntu onjani. Hallelujah. Wafumana umusa kubo bonke abambonayo. Thina sicabanga ngazuthi ukuze sithole umusa kufanele kube nezinto esizi-add ubungcwele bodwa. Omunye umuntu wake wathi umehlangana nami njengoba ungibona sisi Dlamini ngimdala nethi ngimfishane. Hallelujah. Wathi mangibona wathi ayisisa uguge ngithi ayisengivumile. Wathi uvumile ngithi ngivumile mntaka baba. Kodwa ngoba abafumene umusa angeke babone noma ngabe sebegugile. Soze ungibona. Ngiyake ngiwe one day uzongibona. Hallelujah. Yo lo musongaka babehlabelela bakwazi ukuhlabelela. Bathi lo musongaka sewungatholwa wanele inkosi ya umusa ongaka wawuthola uEsteri. Why? Ngoba uEsteri akafunanga izinto eziningi umafika ensindisweni. Wazi ukuthi ubungcwele buyayiqina intombi. Ubungcwele sigcina ubungcwele bathandekayo. Hallelujah. Kunento engiyithanda ngoEsther. uEsther lento yakhe ayitholile phambi kwabantu bonke. Wathi uma fika enkosini nenkosi yajabula ngaye. Wathi umefika waba indlovukazi eza nento ephilayo. Kwaphiliswa isizwe sakwaJuda kwicebo likaHamani.
ngoba kufika intombazane enonkulunkulu. Hallelujah. Uma ngabe intombazana inonkulunkulu, noma ngabe ihamba phi la idlula khona kuba nephunga elimnandi. Le ntombazane ephilile ethola isimanga sevangeli elafika lathi fit laba isize njengoba ungibona ngithola isize empilo yami. Uma ufika esitolo kungenzeka isize ungayitholi, uze uyi-ode isize yakho, kodwa uma ufika evangelini ufika uyithole isize yempilo. uNkulunkulu unesize yempilo yakho. Hallelujah. uNkulunkulu unesize yempilo yakho. Lokho akushoyo uHegayi, lokho akushoyo uMangcwele, noma ungafika amanye amantombazana, ungafika abanye abantu bakubeke ngesingisi bathi hayi usemuva ngesilabhasi. Uma kusho uNkulunkulu wathi lokho kuyalahlwa, wakulahla ufumana umusa. Hallelujah. Ngicela ufunde Luke chapter 1 uverse number 30 sizothandaza. Ngifuna ubone umusa amantombazana abawuthola ukuthi uyaphila ene uyasiza. Luka chapter 1 verse 30. Ingelosi yase ithi kuye, ungesabi Maria, ngobe uthole umusa kuNkulunkulu. Ungesabe Maria. Uma usalutwa izulu ungethuke. Ungathuswa ukubingelela kunje. Umthetho wakho ukuthi ufumene umusa. Abafumene umusa babingelelwa njengabo bonke abantu. Banendlela yabo abasalutwa ngayo. Inkosi yamsayisibusisi. NguMaria wake wafumana umusa. NguEsther wake wafumana umusa. Kuthiwa wafumana umusa kubo bonke abambhekile. Inkosi yabo bathu babambheka babona umuntu omhle. Waye ngoba uNkulunkulu asimkhonzayo muhle. Bonke abahlala kuye baba bahle. Akekho umuntu omubi. uNkulunkulu akazange enze umuntu omubi. Abantu ababi bazenza bona ngokusuka la emuseni. Inkosi yamsayisibusisi. Uma usuka emuseni, wonke umuntu ozohlangana naye angeke abubone ubuhle, ngoba umuntu omhle ilofumene umusa kuNkulunkulu. Kungazuthi uNkulunkulu angasinceda bosisi bami. Uma uvuka ekuseni ube nomthandazo uthi Nkosi nangu mina ngiyawuqala lo msa ungasuki kimi. Hallelujah, hallelujah. Mawuvuka ekuseni uthandaza ube nohlobo lomthandazo nje ohlukile kunabo bonke abantu. Ngihlezi uma ngigibela ibhasi uthe umama ethathisa umnikelo wathi uma ngigibela iflight yokuqala wathi ngagijezwa umyeni wami. Nami ke ngagijezwa iflight. Nami ngagijezwa owami umyeni. Nami nginaye njengoba nginje. Hallelujah. Yo ngezwe ukuthi no le ndoda yaphezulu ayifeyili. Bangafeyila abantu kodwa le yasezulwini ayifeyili. Yangithatha yangibeka ku flight. Bebangitshelile konke ukuthi uma ugibela iflight kunalokhu nalokhu, uma wehla uzozwa lokhu nalokhu ngoba bayatshelana. Yo ngangena ngithukile. Yathi uma isukuma maseyifike elevelini kwaba nento ethi kimi uNkulunkulu ngiyezwa
ungigibezile kodwa angifuni la. Hallelujah. Ngathi Jehova ngizwa kahle ukuthi ngigibele la ngikhona kodwa angiphelele ngifuna ukuyofika ekhaya. Bengangcono ngingagibeli kule mangiyofika ekhaya. Mangivuke ekseni ngithandaza angikwazi ukuhleba umthandazo ke and ngiyafuna ukuhleba bayawuhleba abanye ube mnandi. Mina bayangizwe estradini ukuthi lo soyathandaza noma ngabe ngivuke ngo-12 ebusuku bayezwe ukuthi hayi khona umuntu othandazayo. Hallelujah. Angikwazi ukuhleba ene ngiyakufuna ngakuthandazela ngihlulekile sengihlulekile ngivumile manje ukuthi angikwazi. Uyabona njengoba ngimile ngilala ekamereni likamama senginonyaka umama mkhulile mdala ngilala ekamereni lakhe nosiso sisizayo waze wahalela waphuma ekamereni lakhe wazongena kuleli kamera silala si3 kulelo kamera sihlala su3 futhi kulelo khaya. Uma ngifuna ukuthandaza ngiyaphuma. Uyazi ukuthi ngikhishwa yini sisi? Angifuni uthandaze uyazamula phambi kwami. Ngizwa ngazi ukuthi usho ukuthi kade ngithandaza sewukhathele. Uma ngithi ngiyathandaza ngikuzwa ukuthi hey ngiyadisturbeka. Ngivele ngiphume bayazi nabo ukuthi uma sekufika isikhathi hey athi umhlabelele isikhathi somkhuleko igugu lamakholwa kulapha abazalwana amandla bawathola. Inkosi yami aqhubeke lo mhlabeleli. Yazi ukuthi bezwa bomnandi bosisi Queen ngoba bayakwazi ukuhlabelela. Aqhubeke athi uma ungenaso isikhathi somkhuleko ngeke uhambe kahle. Athi ingakho bahamba kahle ngoba bakhohlwa isikhathi somkhuleko. Into yasiza uEsther ukuhlala ezandleni zikamalume uMordecai wathatha imfundiso zikamalume wangasho ukuthi yazi ukuthi uma ungenabazali uyintandane uhluphekile. Hluphekile uma uyintandane. Yazi ukuthi lesikhathi benza ngazi ukuthi bayakuhlupha bayakulola mntana sekhaya. Ngeke kufane nabantwana babo. Lesikhathi bakuthezisa inkuni bayakukhaliphisa lababo ngeke bakwazi ukwenza lutho. Lesikhathi bakuphekisa uma kuvalwa ikolo bavakashe labathi hayi wena ngeke uhambe kosale kuclean bani la ekhaya kosala kupheke bani la ekhaya ngoba sewunoNkulunkulu zifundise ukuthi oh by the way uNkulunkulu nento afuna ukuyenza ngami kunendawo afuna ukungifithisha kuyo ene le ndawo afuna ukungifaka. Uyazi ukuthi uEsther ukuba kavumanga ukumlalela umalume ngaba kafithanga kule ndawo afakwe kuyo. Wafitha ngoba evumela indaba kamalume kube ngazuthi yamhlupha. Nkosi Jesu lesikhathi ngazuthi bakushaya kudlula laba ungamind uma sawunoNkulunkulu uma ungenayo uNkulunkulu khala ukuthi ngoba nginabazali ngiyashajwa kodwa uma sekufike inkosi yamabaphezulu wathola umusa wamukela uJesu noma bakushaya khala ngoba kubuhlungu bese uye ekamereni lakho. Hey sasihlabelela mntana sekhaya sithi unendawo ya hey Nkosi yami uyendaweni yokuthandaza
ufikuwe ngobuso ukhale kuJehova ukhale kuNkulunkulu bese uthi Nkosi ngisize ngingasuki endaweni yami yokulinda nalapho imimoya ivunguza ngamandla ngisize Nkosi uyobona kuyophuma enye into engafani nento yala ekhaya enebe bathi bayabazama haleluya bebathi bayabazama ngoba abala ekhaya abantwana bala ekhaya bengeke bahlupheke lo umntana kaSesteri kuba ngazuthi uyahlushwa atheza inkuni enze yonke into ayenzayo mntana sekhaya ngicela ukutshela namhlanje ntambama ukuthi uNkulunkulu ukulolela indawo oyoseva kuyo useve yena ungaseva abantu indaba kaEsther kwakukuthi ayiphile lempilo yokuba ngasuthi akaphile ekhaya kanti indaba kangasuthi bengeke athengelwe yonke lento abayitholile abangani bakhe lapha kubagcini babesifazana indaba kaEsther uboyilalela kahle uma ufunda uma unethuba uyazi ukuthi laba abanye uboya emva lapha ku chapter 2 uzwe ukuthi uma kufika i10 yabo yokungena kuthiwa bangena but uEsther uma kufika ithuba lakhe kuthiwa wangeniswa haleluya laba bangena lona wangeniswa Inkosi umsayisibusise lithi izwi lenkosi akafunanga lutho ngaphandle kwaloko kushiwo umgcini induna yenkosi wakwethemba ukuthi no man lento ngizothola umusa uma ngiyilalela ikhona into uNkulunkulu angibekele yona ngoba phela lapha yana ekungeneni uma ulalela ubuqala lapha ku chapter 2 uqale ku verse 1 lithi izwi lenkosi uma ngabe sengenile untombazana sesiqini bekufanele kube namasosha amgadayo ukuthi angaphinde abuyele enkosini ngamaqhinga akhe uthi angaphuma ayiswe kwelinye ikamera akusase ikamera lomgcini wabesifazane umgcini wezancinza yo ungena intombazana waphuma isancinza kodwa uEsther ungasuthi ngiyamuzwa ngoba kuyezwakala bangena bonke ekugcineni kwaba yi10 yakhe angazi noma uma bethatha uma ngabe baba 100 bathatha lo kusale 99 ambheka thola ukuthi akabuyi kodwa uzwile ukuthi kunelinye ikamera labagcineka khona abone kusasa balanda omunye athola ukuthi no inkosi sengakamthola unkosikazi ngoba naku basalanda uma sekufika i10 yakhe ingqondo yami ithi umthetho wakhe emthandazweni wakhe wayathandaza athi inkosi ngifuna ungena once ngibe unkosikazi once ngingaphinde ngiya kwenye indawo ngoba ngiyoba nelinye igama hallelujah bosisibama more especially nina abancane nibathande labantu abadala ngithe kuseni biologically anginayo umntwana kodwa nginabo abantwana baningi futhi ngiyabathanda abanye uNkulunkulu ungenze ngaba adopt njengoba ngishumayela eMozambique nginaye lo ngihlala naye for 5 years ngamthola ngumakoti omncane oshonelwe indoda ngihlala naye uNkulunkulu wathi lo uyamphasopa ngibatha ngisebenza wathi lo uyamphasopa ngihlala naye haleluya angisukumi ngabomi la uma ngisukuma kuthiwa abazali ngingumzali oqwele Inkosi umsayisibusise uma ngabe uyintombazana akukuzwisa ubuhlungu wena
ukuthi kuthiwe umfana uyazi ukuthi abafana sisi bahlakaniphe kakhulu, angisho laba bala ekhaya, ngisho laba ngaphandle. Uzofika la athi sisilihle, ngiyakuthanda manje ngisasebenza ngisalungisa amalobolo, ngicela ungifihle ungatsheli umuntu. Ana ngempela umfihle, umzame umfihle, amdala namabhutsu wakhe, umfihle la enhliziyweni incane kangaka. Athi umasuka la kuwe eze kuSisinomsa, athi Sisinomsa nise locally newa hayi senze kungenze kahle. Afike la kuwe athi Sisinomsa ngiyakuthanda ngifuna ukushada, nethi ngoba ngisaseJozi ngiyasebenza, mangibuya nemali ngilobola wena, ngicela ungifihle. Sawufihlwa ngabantu abayingaka bayithu ene lo uproud ukuthi ufihle ubrother, akaziwa umuntu nalo noma babonana nje babingelelana bahlekelela. Sometimes Sisinomsa uhlekiswa ukuthi lo akazi ukuthi ngifihle Emmanuel. Sorry Emmanuel, yazi umntana kabhuti wami ngu-Emmanuel, angisho wena. Ujatshuliswa ukuthi noma ehlabela athi jabula nhliziyo yakho, athi uJesu khona akasho Jesu, usho Emmanuel ofihlwe usisilihle aze afihle umfana ngamantombazana awu5 bamfihle bese bayafeyinta la. Boy 5 bafeyinte ezwe ukuthi eBushbuckridge umiswa noLina Joyce Mabasa. Bafeyinte bonke engikhani manje aya lo bayombona uyaphela, sebayamsondelela sikwenze njani. Usondelela unako naye uphelile nje. Usondelela mngani uthi sisingazi ukuthi awukho right, kwenze njani. Yazi brother unginyanyisile, ubrother wathi ngimfihle usasebenza, ngamfihla ubrother bani Emmanuel wathi awu nje nami bengifihle yena. Bathi bayakuloya naye befihle yena, nafihla umuntu oyedwa nibaningi kangaka. Indaba Assemblies of God yasemission mina ngiyayivotela ngiyi-1, ine order. Inkosi yami ine order. Kuthe uma kungena uEsther abaphindanga bathi no asiyeni siyocheka kula mantombazana besele lawangayanga ekuqeqeshweni, siyobona ukuthi nje kuwo angeke aphinda atholakale yini omunye. Kuthe ungena uEsther, yangena intombazana egcwele uNkulunkulu, egcwele umthandazo. Inkosi yami ethi uma ihlabelela asho udadewethu uSisithoko Maziya athi asithini umthandazo wami. Yiwo wayethandaza untombazana. Bosisi bami asibatande labo sisi laba ngazuthi uNkulunkulu balandile, singafani nendoda niyolahleko, sifuna uthandaza. Eyathi abuye ubhuti wayo, hey Nkosi yami yathukuthela, yathi no uthente konke la wayodla kabuhlungu. Hey Nkosi yami wayidla kabuhlungu, sewuyazibuyisa la. Mina baba zange uke ungiphe nezinyana nje elincane ukuthi ngijabule nabangani bami. Ubathu babuya ncenga, uma bebuya asijatshulisweni ukuthi babuya kuNkulunkulu, noma ngabe babuya belimele baneyicrash, kodwa babuya ubaba nokubeka. Nathi ke sigugile noma beza nomlilo wamaphepha asibamukeleni, bazoyithola lento esinayo. Yinhle sesingiceluzela Sisinomsa. Ngijabula ngikwazi sisukuthi unabo abantwana noma unabo futhi ungangitsheli ngoba khona lento engifuna ukuyenza.
ngifuna lo zibonayo ukuthi mina ngimncane kusisinomsa kodwa ngingaba ngiyalandela nethi ngimncane iza masinyana sifuna ukuthandaza nangu sefikile ngifuna lo ozibonayo ukuthi phela mina la ngimncane kulo oseceleni ngoba ngifuna ukukhuluma nga3 abantu akekho bonke balingana nasesi la endlini akekho ngaphansana kwakhe ozithobayo nje athi ngizozenza ngazuthi ngimncane Siyabonga siswami akunandaba ungawari ngeke ukhule ujaha iminyaka yakhe noma ngabe mdala nethi lento engifuna ukuyenza endlini kaNkuluNkulu siyadingana njengoba sinje haleluya ke ngithi mina lo yilo fike kuyisini qala sewuphethe iflag ered utshela labo ukuthi no ningagijima speed kills kunengozi la ningagijima izakahle ngiyangithi uma ngikhuluma ngabo ngithi uma ngabe siyakwazi ukubasa umlilo it's pity because sinogezi sibenzisa itofu ngiyoziwa ngabantu abadala ababuke babasa umlilo lo ihlahla nizaziyo ngamagama isiphi esistrong sikhona entisaziyo ngegama ngoba mina ngizazi ngesishangana ngifuna nisho isiphi isihlahla esistrong mtholo ya asishoneni lo wona lo mtholo na umtholo lo ane umtholo lo so lo izinkuni noma ngabe izipho zaziyo lo mtholo la nangomzimba ungaka ungaba udlula la kanti lokho amaplastiki lawo notshani lo besibaziyo mase sifuna ukubasa umlilo asiqali sibeka lo mtholo siubeke nje bese silanda lokho kuncane kweinkuni nje sibeke la tinsaba dona leto tinsaba siyayithatha nazi insaba sizibeka la bese silanda lamaphepha amaplastiki noma utshani kudala bekungekho maphepha namaplastiki bekutshani kodwa namhla sizothi amaplastiki namaphepha siwathukusa la sisendlini kaNkuluNkulu kanjalo siyakuthukusa lokhu la ngoba sifuna ukugona sifuna ukuzala bese umentshisi wami awuzi la emtholweni ngoba umtholo awukwazi ukubamba umlilo wasementshisini futhi umentshisi awuzi la kule insala nithe insala insaba awuzi la ngeke ubamba umlilo siuletha la emaplastikini silayithe kwavutha amaplastiki anikeza la umenikeza la uma kufika la emtholweni umtholo uvela uvula izandla yo Nkosi yami ngazuthi ungangizwa manje umtholo uvula izandla ubamba umlilo uthatha la unikezwa ileya bese uyawugona ufihle kusasa ekseni uma sifika egumeni thina sithi iguma nithi yini ngoba kusile ikhishi lapha sibasa khona umlilo akusikhishi ikhishi isingisi phela iguma haleluya ufika uthola umlotha ongakanani walo kanti ufihle ilahle ikhona kumbe inhla Nkosi Jesu ufihle umlilo asisahlupheki uma silanda amaplastiki asadinga imentshiso haleluya
why singasafuni umentshisi ngoba umtholo ubamba umlilo wawukhona. Hallelujah. Uma belandwa laba la kulomtholo solo kugoniwe just sikhipha umlotha siulahlele ngaphandle sibalethe laba banamathele sibalethe laba banamathele kube ilangabi lomlilo uhlezi la wena uloke ngeke ngikholwe umama wabantwana nomntwana umsalo yama bathi ngusisi ngoba kutheni ngoba unomntwana la ekhaya la bomama yilabo abashadile noma bengenabantwana noma bangaze bafe bengenabantwana omama ngomshado kuphela laba balandwa uNkulunkulu yo umtholo Esther bethu. Hallelujah. Mbani yohlala bosisibamba ungazuthi ungasibambela umlotho umlotho sisinomsa usasewusisinomsa nguwe umlotho sibambela umlilo ungamind ukuthi bathini ungamind ukuthi uma befikile benza njani wena sesicuka kanje bathi uzukuguga bahleke abantwana uzukuguga uloku hamba phambi kwabo ujikeleze ngoba unomlilo. Hallelujah. Hey Nkosi yami babathe ya uzukuguga ungavula umlomo uzokhuluma into wrong sis thula wena khipha umlilo khipha umlotha kuzosalila na kanjani kuzolight uma sekulayithile ngeke ukutshela ukuthi ungafuni lutho ngoba kungakalayithi nje kunezinto kuzifunayo. Hallelujah. Yo kunezinto abazifunayo bacabanga ukuthi siyoba bahle sathola lezi zinto siyoba bahle kanti siba bahle uma sifike enkosini siba bahle uma sifike kuNkulunkulu uNkulunkulu okwazi ukugcina impilo yentombazana sasihlabelele sithi somandla uzuyigcina impilo yakho uma siceda ukusho njalo bese sithi thatha Jesu thatha. Hey Nkosi yami uyazi ukuthi kwakuhlatshelelwa manje uyazi ukuthi alahle isandla amnikeza athi uma iphathwa yimi izoduka phathela yona fihlela yona khona uhlobo lwamantombazana lufuna uNkulunkulu abazothi thatha Jesu abangajatshuliswa ukuthi yangisekomitini sengina 10 years ngingucheleti awuzibona ukuthi uyinyuma awuzali kunini abanye abantu abakopi lutho kuwo awukho lutho abalubonayo awuzali wena uyajabula ya sengina 20 years solo kubhala mina noma ikhona into wrong ngawe fanele kunikezwane nalo agijimela kibanga anikezwe omunye hayi ngokweplana yethu njengoba sizozela abathandeka ngiyacela mina ningisize angikujabuleli mina ukuthi uma siconduct election sihlebe kakhulu ngoba uma sihleba laba ababhalayo bacabanga ukuthi kunabantu esibatwistayo noma sewubanikeza imphumela baqabanga ukuthi hayi sibabonile musebe bawalahlela. That's why mina nalele silikhiphile ngoba sithi ngathi uCheledi uzibani bese baphinde bambhala bazalwane uma ngilahla eceleni uma sengizo announce ngiyabatshela ngithi niyalibona le ilaba baphinde babhala usesikhwini njengoba ngisho uzobona bazombhala organize ilaba baphinde babhala usesikhwini kanti usesikhwini asisambhali. Hallelujah. Singahlebi kakhulu sifuna ukuba clean sesikhwini nathi siye ezulwini
singathi sama-organizer bese siye sogweni ngenxa yokuphambanisa la ematafuleni. Yo, Nkosi yami, siyacela inceko yenkosi oyi-1 wabo azothandaza bese singenele election. Endodana futhi nawe moya